Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Thlado ni som ni pasari kumsang ni som ni in rin ni Hmar Tonga Chanchinthar team tu Olivia F Tusing. Amasan Chanchinthlang pui. Churachanpura COVID-19 Care Center Pathum Tading. Hmar Youth Association General Headquarters in Workshop Huihot. Manipur COVID-19 Ngirmun. Geologist Han Thilzong Musuk. Assam Kamrup Metro District ka Nisom Palisung lockdown pung. Liverpool FC in Premier League no puyandom. China Sorkarin asipay hai choy moina pek ding. Tuhin Chanchin Kim Changlemin ngai thangai ti. Churachanpur District Rural Tuhaya in Thoka Thusuke Mudanin. Churachanpur Nailit National Institute of Electronics and Information Technology Center Tuibung. Lanvatidi Block Le District Hospital Haichu COVID Care Center ra sim dingin reman sim chan ni inashil. Churachanpur District sunga COVID-19 shipuin voy anpung peilein. Nailit Center chu khumsom nga umna COVID Care Center niding. Lanvatidi Block chu khumsom thum umna. District Hospital chu khumsom ni umna. COVID Care Center dinga indung dingin. Sim remmek ani ti in Churachanpur District Rural Tuhai Thusuk chun ashil. HYA General Headquarters chun workshop on economic sustenance amidst COVID-19 pandemic ti thupuya mangin zanikhan workshop ahui hot. Hi workshop hi vet conference hall rengkaya. Jingdar som pakhata in thoka chonung darli chen darkar nga sung mang ani. Hi huna thupui chaitak chu COVID shipuin lenglaya ei tlang nun khosak dan le fak zong dan hai nasataka anghong hi ingtinam ei masun dingana ti anitak hi in ron tlang na hi Pherzol District tinzona nei anitaka rajhatak in sungei sin nu maum tak zet hi hun hi pi mannom ching IAS DC Pherzol pulun zamong tungnung MPS SP in charge Pherzol District Pu Derek L. Khobung, MCS SDO Vangay Range. Ilal Ring Pulamte, MPS Assistant Commandant 1st IRB. HYA General Headquarters Thuitu. Hmar Inpui General Headquarters Thuitu Le. Kaushan Thuitu Tam Takan Chang. Manipur Sarkarin, Thlado ni som ni parok sang ni som ni. Zandar Saria Thusuk Asimachun. Limta darkar som ni pali sung khan mi som paku nu mei som le pasal paku hai chu kai thar mu su kan thu ashil hing positive case thar hai hi district ran Churachanpur Pathum Kamzonga pakhat Senapatia pakhat Thobala paku le Ukhrul district ka mi panga tuta athar mu su khai hi state danga in thoka hungkir wangan ni tu chana positive case mu suk ta pau chu sangle som saripanga Anvoy make active case Zaruk somrit pani le damfel zat Zathum som ku pathum recovery rate 36.55% ani Munnok peihon na personal protective equipment PPE mimal in veng na mangrule thildang dang peya chu social media video mu theina uma hi thu hi sarkarin angai mo le hospital le thisen sample test na mun le Mangnata phota hai chun Ministry of Health and Family Welfare le Central Board of Pollution Control in dan le dun khautaka asim chu zom seng dinga in shrit tireini tu hin Manipur le Rampu ting chanchin then khat Pu F Lalrin liana ina shildanin Geology and Mining Joint Director Pu H Lalbiak Kimale Geological Survey of India Aizola Geologist Priscilla Rinwan Puyi Haichun Ningania in Thoktakan Khobung Rama Mubu Rambula Lir Nigina Hong Nui Chimchu Amuna Fein Zanituk Khan Ansui Zanita USGS in Epicentera Anin Koktir Pu F Larin Liana Leilet Sakami Chu Anenfia Muthein Danglamna No Lein Pu Shankima Kumsomrit Paniin Mubu Rama Pu Silal Zawanga Kulbula Chirhak Suk Amuthu Ashillein
zanitu khan hi mun hi anve en finok muburam hi Thlado Jun ni som ni pahni zandar som pakhat minute thuma USGS in learning epicenter asina in thoka meter zarit somli pathum vela hlaa umania pusi lalzawa ngakul dil nuye hin tuitam dewina puta abul naya khom mun I mani zata tuiput sin khom ngakul dil tui ruk chu tuin tling pa ngayin antling jing ani learning in hilaya hnui chimle tuinar thar put hi antlun ngei ti anen fi baka vom khum vadung tui suksetu le sukpung tu tak pakhat ni in mithi mai chun an ngayani switching na dinga in chikla ka an ngai hai uluk takin anin chik bok ani Assam Health Minister Pu Himanta Biswa Sharma in Zanita Guwahati Hmar Chanchinthar hai ko ma thuwa shilna achun Assam ram abikin Guwahati khopuile asevel Kamrup district sunga corona shipui invoi anite linan pungpeya hi shipui indar sarpei dangna dingin lothei lawa lockdown thonok angai dingani hi lockdown hi Thlado Jun ni som ni parit pathin ni janrela in thok intanin Hmar July ni som pani sang ni som ni chen ani dingani ti in nashil Pu Sharma hin Guwahati khopui sunga covid shipuin voimi zarukle som sari pasari mandok Thar ania hing zarukle som sari pasari ha hi tulai naya ramdang injin na neilo anni lein Guwahati khopui sungle asevel hi makmoa lockdown thonok atul ni in ashilbok lockdown hi fet taka mangni ngata meru bazar le nitin mamodor hai khom kharwong ani ding thu ashil sabok English Premier League kumsang ni sompaku sang ni som ni season 2 Jurgen Klopp a enkai Liverpool FC chun kum som thum hnungin champion no pui chu Thlado ni som ni panga ni nga ni jan khan an lo domta Chelsea in Manchester City High Stamford Bridge Stadium 2-1 in an neban lein Liverpool hi shat tak ni na hautu an hung ni ta ani nilai ni khan Crystal Palace High chu 4-0 in anlo ne ta shimani voisari in khel lamma sun ding ni hai sin khom tu chana game som thum pakhat anin khel tapawa point somrit paruk an huta a anhai tak Manchester City in point somruk pathum huin anin kara point som ni pathum aumta a ingtikong zong khomin an khum theitano ani hi title hi voisom paku andong na alonita andong nu hnung tak na chu kum sangkha zaku somrit paku sangkha zaku somku kha ani Liverpool captain Jordan Henderson in hing ang hlotling na ropui kandong hi ropui katitak zet lom na in kasip chun kan player high fans club nei tu le Liverpool khopui chunga kan lom bek ti in Sky Sports ashil kum sang ni sompaku sang ni som ni season ahin Liverpool tadinga goal thunron tak chu Mohamed Salah ania goal sompasari zet athunani assist hautak chu Trent Alexander-Arnold ni in assist sompani anei passing hautak chu Virgil van Dijk ni in sang ni zasari le pani pass anei ani Sky Sports in atar langdanin mipui sang tam tak Liverpool home ground Anfield bula fe khomin lom na hun pui hi an mangni in atar lang Hu Xijin editor Global Times le Chinese Communist Party thupung tu ni bokchun India sipai hai le line of actual control LACA in beina a thi hai chu China sarkar in sipai in zana in sang tak pek an ni ba ka ahun taka mipui hai in zana le choi moina an pek theina dingin mipui shi ta phaulang ni ngati ti na shil hi thu hi China sipai People's Liberation Army thisung hain anlung oino ji video a ansuk lang hnung nin hin hnunga Global Times editorial la ji kani China sarkarin LACA sipai thi hai India anga injana le choi moina pelawa ato puel hi ansung le ku hai anlung a oino hle Global Times in atar langdanin mi som nitling lawan thia India media in mi somli thi anga ansuk langle China sipai mi thirung som paruk zet China kuma apek anga tarlanga umchu thudik lo thubung wa mei ani ti in Hu Xijin hin ashil langsa ani ole khang hai pau kha tu ta tuma Hmar Chanchinthar
ei pung le ei ngai thak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi seng ro